Iya madodongi bari dari sendok ku ladongi teko madodongi mente dan lindah. Iya sisa na bari dari sendok ku ladongi bari ila datang lo isu na bawar kiwa. Makanya titipi pakodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana terpaksa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran wa qala 'aidan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait, keluarga besar Alina teman-teman Nabita almarhum Haji Api dengan almarhumah Haji Rabiah. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina teman-teman Nabita Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ipoe juga bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Burunda kami Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Teluk Ipoe sekaligus Rois Sudia MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Teluk Ipoe juga sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Titi Haji Puliwadi beserta dengan unsur pemerintahannya. Yang saya hormati dan saya muliakan para pegawai wisata sedesa Titi Haji Puliwadi, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, sinina, tua malakbi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sinina anu mapujiye apun dengan nama itu Allah Ta'ala. Iya lo sitongan na iya pune idiro patawi talun itu manasat tuwa liliwot na yawan walinwan. Agayan na yang mato capu, ipake yang mato buru, ipake masih ka amala pulina. Makanya apa yang kita miliki hanya sebatas titipan amanah datangnya dari Allah. Jadi kung kagaga makilat na ipuji pahagi maka datania punangan tayatu. Niga pali apunangan nami pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah sinina anu mapuji anu nama nami pung Allah Ta'ala. Uwa maraja pamasinan naniyak kamasinan lori idik manang. Uwa iyai maparintangan ipatatungi agama salam. Uang iyai mapurlagan nisinin na terpanditay setek uamang napanasan na kiya napakasing agama salangi. Alhamdulillah syukuru kimapulitan rigaka lori sisi araji aku wasanan na fungala ta'ala nasaba ilalan na yawanihe natufadan ka kito siya napungan nasaba asiyama asisumpungan ta ipasiyama inasaba anu macewi mi masah na ipasisumpung inasaba anu mabela maka musti malak pangipaniin nasaba sidi pakaswiya kami na patuwa na maraja di sisi Allah Ta'ala. Maka mamagi-magi na tofan nagkagi hadiri tak kita bago ilalan na iwan niya di nakadaanan na tumatuwa buruan ni na niyang makuray na manjadi wipatampak barakan na pamasi na sebab peringatan maulid yang kita lakukan di malam hari ini ditujukan keluarga besarnya orang tua kita almarhum Haji Api dengan Haji Rabiah memagi-magi nasabari waryalata tulabuta nasabak katahadiri na tufadaya kedua wari lima tajenga ribitare na madararari nasabak padongan na manjadi wipatampak barakan na pamasi ditujukan na tumatita tulabuta waryalata
daya nampung silina dosa atas sarana kita rimai silina amala ibadah pakasuyanda nadi gaga iwalo kangi almarhumah sangarinna pawala surga pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat na niya papasalamat masa ifongonolori alim alabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajallo kang iassalamakan akatuwo nga wanwalino akatuwo nga wanwa akhirah aljannatu wa naimuha sadul liman yusallim wa yusallim barik alay na iya surugai nulungi pamasina upapahanap punay tumasalawain na niya tumapasalama imasa lari alimalabin na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tatofadang kamanamuah tatofadang makali dari salang kabitarai nariyat tupuri awala gading itu daki yasi na pipangulawang maka dari gagayat tatay na yasi mata-matay tuturi liwag na yawan walinoy apa ipahagi maka dari ruan walino hanya tempat sementara kita maka dari siapa sangalinna syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sini na teman-teman yang hadir peringatan maulid yang kita lakukan di malam hari ini menjadi wisiat taniya setia. Jadi ini harus hitungan na nasabarin atau mamaudu nasabat terlutu pasalan nomor siji iro amalukange menjadi wisiat yeseng wisiat apal lebagan makanya makadai andi muruta ada mau putami sedia mau pak yanatama sedia mesti nakane hukum. Yang kedua tanda syukur tak ini ate riyono fungalla ta'ala nasabak nabi tak nabi pacapuran yutusuk rilebok na yawan walinoy sebagai uswatun hasanah makdir sifat kinomalabdi wa rahmatan lil alamin pamasilu risinin na alangit. Yang ketiga tomelong itu manis senungan agi bawalong mamaulo yesenya senungan oko agamit tafaul doa dalam bentuk simbol-simbol makanya angka telo batampurak na soko tomatomalabi yake hadir makanya amalukannya bagian daripada peringatan bukan perayaan. Itu nakadati perayaan maulid, itu nakada perayaan Isra Mi'raj, maka dari peringatan. Apa bedakan peringatan dengan perayaan? Ia kok perayaan nasalengi dua itu Allah para pitarata na Allah para karobata. Makanya yung kutopura mo puasa siulang itana ilalan na ulang ramalan na tokomo baksit di sya'walang makadati hari raya Idul Fitri. 10 puna Zulhijjah maka dati hari raya Idul Adha berarti perayaan duami Allah para pitarata na Allah para karobata. Tapi kalau peringatan bagian daripada hari besar Islam makanya ya ko peringata yun na dito gada capak na maka ada minisapay lalan na yung peringatan mulita di gada sangarin na keberkahan dunia. Yan ato situngan na ada sebahagian kelompok di sisa na meron mamaulo manini matuputelo tiya adi tiya ulo na sabati at tama narakah magay apa ano rin ang kanagami na bita na taku ijamah iapi dito mamaulo to meron malibaraka na to tama suruga makanya si di manini tiya mamaulo apa tiya tama naraka si di mamaulo to mamana baraka na sirikuwa man na to tama suruga apabila jika kata ini namanya sapa baraka ilalana at katongalinota yang dicari itu adalah keberkahan tomelo mana sapa baraka makanya tumak baraka ditujun na keluarga ta indo anak ija-ija mak baraka ditujun na warang perangnya mak baraka ditujun na jama-jamata mak baraka ditujun na keluarga mencari keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang saling mencintai menyayangi. Mak baraka ditujun na wija-wija mancaji anak-anak mati dulu nama apa di dua itu pada dia ni temen lah di Cina ni do akhirat. Mak baraka ditujun na warang para malolo tiap aja na tambah pungan la ta'ala. Mak baraka ditujun na jama-jamangi mati dulu nama menunggu.
tapi iya masalah nak sekadar dia sebarakat katomelo mana sapa baraka iya na tu nak kada papasan na to yuno tak taruh cek deh iya komak baraka mo katomelo sapa baraka pakutanana ada ya sebarakat ibu uy ada ya sebarakat tomelo mak baraka di mak baraka keluarga mak baraka jama-jamangi mak baraka indo anak tawijanta tapi ini sekadar dia sebarakat tapi makaray ang guru tak pahit mai iya ko ang kasitongan na agaga muwapunay na din na melucapu iya na to hakikat na itala ibarakah berkah makanya berkah itu adalah tambahan nikmat anu dia capu tuli tambah tumoto malam iya adik iya na to nakada guru tak talu tumbo si rupa tapi nyekia dia itu napada ilay yang ibaraka lengi warang para letoy dan le dia napada iya talwing si rupa tapi dia napada tiga ya sebaraka patumbuh anu tia capu napilah tambahan nikmat yang datangnya dari Allah nah itu nami lesapai na tu makada itu baraka namo cik degen namo tu mai gadang namo tu ina tu nakadapahan na toriro tak tarik cik degen tu mak baraka mu apa ini tu baraka mapanas na mapagan na tumotomal iya hadir cuma ini rumah kada yang dimurutak ay kasitongan na palawa baraka ija marupa tawi di nasadari na makurak baraka tamila na kurana maka termasuk dalam kita talimuta'andim talupulot tu arwaye pasabari yang katok jamai mapundu tamay itu baraka amo magasuan ni makareso tiri pusat BBL wala kasunaku singa temeti tama baraka kadi tu biasa tu iri tong makareso dan ako ya i makareso tasdik nakada galu manua mahito hito darat malua na masakan na di gagi lupas na mali ka de mito ga baraka termasuk makare guruta 30 arwatu pasabari mo iya kumujamay di na milo tamila na baraka termasuk iya na ang katupuray manriwani na di na bisa anda na makbani mongko matan naswe maka dari guru tak patapul na patapul wanina itu gaga baraka tamila la koreh itu gaga tu jama kodi kuraki mandi wani tabi sinon rakta ha pak yenang kato na puri mandi wani na dena bisa dan na lumatindo na mongko matan nasri kadi guru taidi gaga tu baraka nolongan patapul na patapul wanina yana tu nak kada pemali pak yesenya pemali mai gajana tampurnanya beceknya lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya pak itu pemali ya pak udah nak kena hukum udah nak kada wadi udah nak kada makruh udah nak kada haram tapi yesenya pemali ya ku ijamai mega jana ya deci tu na lupa termasuk pemali masari lebu kesunawaning pemali masa dipakai 15 pemali sandi kodona jendele pemali tuda yawana babana pintu mari termasuk palawa baraka termasuk maka dari tahadaratu Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kita Akhlaqul Ibadi ia kotomato hanya 3 hari yang dianjurkan makanya termasuk ia kotomato bakal hukum talum itu dia sunapan nasangin nabita 3 ya roh pertama sesini yang kedua As-Sokamisi yang ketiga pakutan aku ya kotomato ba asusini ngaga pulina iya na tumarati ijame tapi dili pahani kada guru tayanan katomato ba asusini pasti itambah ya gitu pak disenata ya na ang katomato ba As-Sokamisi na okay ba da asarai maluno itambah yang idali warang parada ya na ang katomato ba asujuma iwaring si pa alaborang jadi yang kata makutu maka madain rupanya suri matoba sejumah tapi apa wannya dari pakai matoba apa asunatnya burta matoba ada matoba salah saraba satu na aha apa nakan lagi apa abana makanya ya potong matoba apa mula ki jari tangan kanan makanya dianjurkan dan disunahkan apa mula pak jalok datu 5 onron 6 cicing anak kelima letelori bagian kiri anak kelima onron 6 cicingi datu 5 pak jelok induk 5 terakhir induk 5 bagian atau maka itu yang dianjurkan disunahkan nabita pak katanya itu matok pak induk jelok kena anak nada tu yang mat cicingi
termasuk ada tania sunnah jadi itu sunnah tajama mesti lolongan ia pala tomat yang dia hadir makanya ya tu baraka ipat tambah tiap aja tatang manadinang kena pura tomat yang dia hadir makanya makutana kukumakunda ibu Miki kasugi masih ini romanan Miki kasugi masih aja tak balancangi duit ang kasitongan na amalan na pagurang ni Guru Tak Syekh Muhammad Sayyid Abdul Ghani dan itu ternyata bersumber dari Nabi amalan ni baca kabitupulo as-sujuma ba'da salat yenaro nasabari ang kay pangurut Anas bin Malik mahulog ko nabita makre nabita yang membaca Qur'ana na baca pangurut Anas bin Malik imende dalit na waramparan na pangurut Anas bin Malik yan natin nakadaguro tahad daratu Syekh Hadi Hasim As'ari baca yan na puro kumasupayan asra asujuma baca kapitupulo aja na lebih aja na kurang tapi namo ta baca kasi sa uya kore takareso yan na tuya sa miloan di jaya itu tak di kolam mujambang tega yaro baca Allahumma adnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an harumika itu dianjurkan tabaci kapitupulo sujuma ba'da asara aja na lebih aja na kurang maka yang digurta ina kana mati lisa na itu pak barasa dia na hakikat na simak pak barasa dituju na tumakon lagi makanya mencari amanah pak donga poli nabi tak na sampaikan ni pangurut Anas bin Malik amanah poli pengurut Syekh Muhammad Sayyid Abdul Ghani maka dayanan kata baca mak baraka dinang kana sari bisa dibalanca ya tutama-tama lebih yang hadir ada yang pak dongan na Allahumma adnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika apa ini? Mabina boleh Depah sini na tomo-tomo lebih ke hadir yang kedua warang-parang itu warang-parang yang ini namilugan na tiapa itu ditambah makanya ya warang-parang kabali ka boleh ko baraka pak itu itu warang-parang yang palamunya kade guru tayo na tanay isali warang-parang tutu salaiki apa magi di pagaga sajaran katomati pasilama warang-parang na Tokyo kasos solo makbalan cukup pasakang kaji nira pemiliki jimba sisa di pagaga makadang kasal lemati pasilama jimba sisa na apalagi ulang magi pak warang-parang itu palamunya wa memang ina tanay isali warang-parang tak saliki pakali itu sifat na warang-parang yang tenuh mupati manri capat nama jadi kebong yenaan katau anri tinro bawa zaman na matin ro mangerok motok mangirok loma motorok capat na waramparan na kebong waramparan itaro na tomati manjadi mana itu yun na bija-bija tapi ipati masih dekat malak pulih na tomata lebih yang kihadit yana tu nakadan de guru tak anu ina manasa natiaji padi panasa asuri da angke anu manasa na de pakanasa tega anu ina manasa de panasa suwani lino na warampana apa itu linue anu isarai tomatomala di yang jahali de kaga tautu baku de lego na yuwanolino ye konarate ni masana narate jalan na pakukna maka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berarti wanolino anu nang manasa tapi tiap hari panasu asoni warang-parang makoto warang-parang ni makobatin makaswaso makareso tiri pusat beelo tolongan ni warang-parang na tomate palingang menjadi mana miripulin na bigay-bigay tumatamala bigay hadi tapi ya pipake masih dekat dari amalak malari na siapa amalak malari dito din na warang-parang makawat dingi jadi ilulungan ni asalamakan salama riwan-walino lebih-lebih asalamakan ngirili na suwali na Allah Subhanahu wa ta'ala berarti warang-parang anu tiapa jadi namilugan na tiapa ditambah itu matomala biya jahat tapi ya kunalik pura yuku anu de nawa dilabih de nawa dikura jadi namu magalak dan nalasan na tawi ya kore na gana dali na dito na mati tapi ya na gana dali na tawi namu de na malaso mati ko makanya angka tahu mega dalik na makura warang-parang na maiga warang-parang na makura dalik na
Tak paham? Ha? May gadan tapi makura warang para. May warang para tapi makura dan tiga ya satomi gadan makura warang para. Ye ko ini tem makaswaso makareso tiri pusana. Lolongan ya sedina sabanding asli si bare sudah. Tapi ya komando di gaga nasapa pini matu pini magala kante. Nak kada macam ni mapai marundang maraku marica maka tu malam nampak mana mega dan lena tapi nyakia makura warang parana itu jumna pakita tahu dino tu moto malam di hati tapi angka tu mega warang parana tapi makura dan lena ya perite gading luar biasa aja ginali ya tu ganda tapi itu anangan yang macam ni ada nadi wantai magik nak lasabollah. Nak pemi tahu dendek kira bulu-bulu na mendek kolesterol nah. Apa itu tu mak bicara sekali berutan namo mai gawaran paramu nama kura dalemu pura demo nyemangi warang parangi muli suri pamasina Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aku mak bicara lasi tahu nadi kita agak tuli nama lasi di kagak tahu siapa apa. Ha? Ibu siapa ni nasa tak tunang. Mai gani, iko mai gani macam ni tu. Ngabita anak pulau na talu tong umur, na talu ni bawala sana. Jadi makanya utak pas saja ngabita anak pulau na talu tong umur na talu ni bawala sana na rewa di pamasina pengaratan. Ada sana ngabita nomorosi ngabita biasa mapat diurut na nasabak panguru racun yang pernah dia minum. Biasa minres samana napa biasa macakit nama garing ini tali rasana nabite ya apa di siaga itu orang apa magi najara malasa nabita iya nabita iya ko matangan iman iya pa din apa aja manda iya ko miro imaso ya apa ini maso pinato pajak kande na iya na tisitungan na labi na magkasura dari yo kusunna melo itat ko mo malabi yang ki hari yo ko tiati na kanalasa aja mundo yo ko labi apa labi na kurangi bawa lasa makanya seperti makanan seperti udara seperti air selama kini na kada kila sebab tua ya apa ini masukin atau pajak kan apa anu labi mi makasura tiga contoh na yo ko labi pelata ada senah samumang labi cake ada senah Mekke lebih bilung tak ada senah itu sama na tu aja iya ko lebih cening ada senah bolah lebih darat tak ada senah tak nak berarti anu lebih ni maka sholat makanya tomatota dia riolo ijara yang malah sakti dari tomatota rata-rata itu panjang umur bahkan ada orang tua saya dapatkan di Pinrang di kota Pinrang nape 125 tahun umurnya Pak iya je tomato tayo to len makareso na tangana reso na wala ka so na madaka na sa pabag ni lempotero na sara charipana ninong ichindo na dia je na malasa penino penimawak kai ya pwede penimawak waki penichang manday mega patuyong na makura pakuleyan apa iya na mega patuyong natin na makura pakuleyan na duwan rupa ya kore na panana kaliwa egan na pasuwan na dito kaga panana kumapun Pak iya namanan na tiati jauh namo anu salah tujuh tuk wala pasuro takwa lolo Pak maka dito na sayo ko pananakang itaw yan ang kato mangipi-ngipi cek di timun na pananaka iya tuya yan ang kato malampi-lampi bulu-bulu matan na kakita-kita yan ang kato malampi bulu biti na pak jokah yan ang kato malampi bulu kalipat na makutuh tapi ya tu kanjak na di pananakang itaw ternyata ya tu situngan na makun raya di meko na melong matin rumatan na ya kuri na salasin na nakna apa iku pananakang itaw marulupura na rin ang dituwa tiapa ja makat temurin apa tiapa ja mindi kura alun na bulak matan na iku pananakang itaw malabo na mabasah ya kusibamete pananakang idyo ka na rin ang katumaliwasay na melong mananalapat imun na Napan itu panagayan ang kabola ko to si tanga surugan ni mana nak telugan dari mana itu si tangi pak namo si tangi itu yung pinanai jadi ya kung kamakunay pananaka capak na mo kung sunga tulak kinda sini na tumatama lang bigyan kihado tapi patunga to dito kasi makunay
ya komeki ni terepana makunda ye pak i komele di teriso-riso na nalina kanapiso na matin ro paibang te tagari mo to mapa bidi masuk isaliwa masardi tamilala boleh manasu pure manasu mak bisa pandai pure mak bisa pandai masasa pure masasa mak dako sesak cemi dok kalau pasa Datu yuruna babanda pasai si runtu pak bulu balik di pana makannya rampan nyawana siapa ngewana si gatangan ora Allah tamila pasai kapitu matawa pana macan rewa titi balanca tamaka tanan lepas wali lima tanah matai apa angka ni bandikina launa bodunna golla kasina golla celakna balina ikan apa makwa Latu boleh yare balai sa seiwat itu di pakatunya itu murale sesa itu na yang mana batante cinta makura penghasilan ya to nama seke nama ka nama kiki itu nangang iwati balik siapa tuh nubalik to nangang itu nubalik siapa nasu balik BRI murale rakyat Indonesia itu gak kok yang keburuan mato sifat naik makanya sih sengitung kok logo atau makde sini atau malak di jemaah yang dimuliakan Allah makanya dia narobedana barakai waramparan nadan itu malak di jemaah yang dimuliakan Allah sini atau malak di jemaah yang dimuliakan Allah maka ditujun lagi peringatan itu malak di hari tomelo riwa as-sajarana as-sugi jadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sama turu ibu tafan bitae maka dairo nabi ta ijadiyani as-sura siniknya magi na as-susiling magi na tanah salasa raba kami si Jumat Sabtu Ahad ternyata seluruh nabi punya hari tersendiri jadi ya Rasulullah nabi tak dua sanina kami sih makanya ku ilalan na agama dianjurkan itu puasa sunnah sanina kami sih magi na as-susiling makaray ang diguro tak dua telu kajadian nataruh huwangi nataruh ilalun na sura sinigi na asusining ijadian ni Nabi tak sallallahu alaihi wasallam asusining ipaturungi akorang ni sipuluh siyak dapungat telu puluh geso 110 pasura asusining lisuri pamasina puwangi pada tahun ke-11 Hijriah asusining yaka Nabi tak manti disuruh umurun na 40 tahun bakal termasuk amorena punggawana kapere itala Abu Lahab yero Abu Lahab punggawana kapere Abu Lahab selalu menentang dakwanya Nabi Abu Lahab selalu memfitnah Nabi beda dari cina Nabi teriyuna Abu Lahab tapi makarai ande guruta nasabak Maria jadi amorena maka yakka awatan na pacalay lalaki buruna tungka wan di sini tungka as-sini ada pas sebenarnya apa Maria jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu oi disemuanya sang Abu Lahab Abu Lahab ada tak iya lo Abu Lahab berpengawana kan selalu menentang dakwanya Nabi dia gak angkat di Cina Nabi terhiruna Abu Lahab bahkan engkau parancenaan masyurung puni Nabi tak nah waktu 12 bulan mawasa nama raja muni Nabi tak di waktu malam makanya Nabi meninggalkan kota Mekah ke Madinah tapi nasabah Maria jadi Nabi tak maka dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah al-Islamiyah nasabah Riona Abu Lahab maka ia kapatan lalaki guruna tungka wangi sini tungka aso sini apakah nagambira Nabi dilahirkan tumatama lebih hadir apalagi di palawangan na umatna yang setiap hari waktu kita cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma ini mencari persoalan kalangan na pandai itu okoi tanggala ijadikan na Nabi akan parita pahari maka Nabi jadian di tanggala 2 atau maka datang arwah ke maka datang asyira ke maka datang 10 tapi kalau guru ta'alimamu iman tagasari Nabi tak ijadian ni asura siningin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Sidi ijadikan na pengulutan Nabi Isa maka setiap tahunnya kita melakukan yang namanya peringatan ya kok mak bicara peringatan itu maka pasti dia ada capat atau maka malah bikin hadir apa aja tanya na Rabiul Awal
tapi kita masih memperingati sojijengan dan nabi tak manik apa peringatan digaga capak na tumatama lebih hadir. Ina tu nakadapat titis sandala na guru ta'al maghfurul laki hajirat darduram makambut darle okko pinrang setiap lau tak sibangi guru tak mak dakwah ya komende na okko tuh ada na podang na guru tak jangan pernah kau tinggalkan yang namanya barasanti pesan na guru tak ajak nasa musulay barasan dia apa barasan dia papule barakat makanya yang mato barasan dia mato tumauto jadi naron na tato mato terioro agi milun aja musti mak barasan gitu mato malapi yang ke hadir tete gari kanjana ada na to mato terioro yang papule mapakuting ipaturang ibuti urone ibuti makunai yuli pui mak baca mak barasan dia mau li asan na to mato malapi yang ke hadir membagi-bagi na sabak barasangin na pu iman na iro moting paruwe na bine rumah tanggana menjadi keluarga sakinah mawak na warahmah makanya di na salay italai barasangin magi na to mapaputing apa tomilo mi mapasiya mamapasisupo si runto anak dari na karoon kaya anak darah po anak darah nga mo maga cantik tak namo baga putih nolita ya kode pemualla kita tamatu ya kade anak darah cupit ini kalau dua namo maga garata tamakan jastilangi mak jantanga masih sedio ya kode pemuak bini tamatu ya kade kalau lo cepi makanya anak darah cupit kalau lo cepi iya tupat tutup na cupi oke cepi pas sampuna cepi oke cupi makanya di anak darah Allah ini masih ya kalau ya bayi ini magati Pak Katuli ko na dar maka dostas na muli na manas jaman na yapo magarat tamoy ada ko mapyar itin layno kan kami ti ko maipiara na itin lay jadi titero kanjak na dan ato mato tadi na salita labra saji kuwe mapakuting ipaturang ibuti buroniwe makunay aja mulori mulamu ya konek padagi kuwi mabaca-baca na marasanji maka mauli asan na tumato malabi ya tumino lete bola baru pura ki mali moto baru pura ki mali motor baru yuli pui mama barasanji mau li asan na tomato malabi ya cehan tumilo mapatat to pura adi wajana lek pamana parewan na mole yuli pui mama baca-baca mak barasanji waninna mau li asan na tomato malabi ya cehan to mahakeka yuli pui mama barasanji mahalun kiyak batin nasyarata ipek pa udak lorona lapunganana mauli asanna tumata malabi yang kihari berarti sebenarnya secara hakikat asyuwaniki mak barasanji mauli tumata malabi yang kihari makanya pesanan regulta jangan pernah kau tinggalkan barasanji apa barasanji hakikatnya papore patampak barakat tumata malabi jamaah yang dimuliakan Allah yana tunakal nabita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya tu nabita pamasin itu di sini na alang itu motomala bi hati mani na pamasin itu juna lagi pamasin mati puri pamasin puri koju kajue pamasin lebih pamasin daripada narupa tu dan katu hadis na maka nabita ya kotomelo mak gire gunakan pisau yang tajam dan itu dianjurkan mangai pajak kama pusokun mupaki makiri numuri ya lo nolukur nati ya rate nama pakdi na itu nama caja haram tomato malabi ya hadi tete gari batina guru te termasuk guru tak ketua mui kumakiri itu satu kali tadi kan apa tu tak gura karena memang itu yang dianjurkan pak kato dia kumakiri maku batina kalau disuna deke dan minoleto nama sesabio lo kalau nama mati maka itu hukumnya haram tomato malabi ya hadi. Nah ini masalah yang dihadapi itu motomalabi yang hadir termasuk ia kepahannya guru tak Imam Malik karena ini banyak kejadian ia kotomelo masyarakat biasa maliki manu na tasiratu igeri romanu ini pasilonjolonjo si dia karung maka de pahanna guru tak Imam Malik melongopi situngan na kampa na matukan na mati na masisi capa amatigan na walaupun sudah disembeli maka hukumnya itu haram atau melo mikamale marepot na jadi biasa toko masari na makere manu siratu manu na giri na sipu nege tono kasi manu ya kukure giri na makampak melongopi matukan na mati na sabak masisi maka itu hukumnya haram pahanna guru tak Imam Malik
to magiri sapi magiri tego ngirapungi pura piripu na mati pinilagi ripungan na makadaya di gurta milamopi matok ka na mati na masisat maka itu hukumnya haram. Makanya pahal na gurta Imam Malik malini rito yun olokoroy. Tapi ya pahal na gurta Imam Tasyafi'i maka dah ya purami membaca bismillah na mugiri na mati barakah na maka itu hukumnya halal. Ayun ayat cumi. Jadi namu maga kupurami mungkin membaca bismillah Allahu akbar na mati masih satu kehabati na mati maka halal untuk dimakan tomat-tomat lebih adil. Tapi yang kita mega kejadian ya nama iri lari tu ya itu Pak mega tu kita tahu maka tu kita rumah ini nanti syarat nak iri sakit. Makanya ya koto makiri telu tura mele patune jene patuawan tite gari batena gurta makiri malomo irita na sisa ni jena na soro pisura we langsung irata telu ura makanya irata ura anrina rata ura na pasana na pairata na di kanan dan na di kiri ko sa dinalona ina tu biasa to makiri we lari ti pura lagi itu kada makokon Pak kata makanan gampang je stasiun ko din nalar ko puri mo iri pani na solo na rako ada kunani na matigiri materako ulo beto sana haram di mata Pak kata itu nakadagi na pura mo rako ulo na na lari aku na haram itu wala na na matigiri tapi materako ulo sana ina tu nakadago utang ye ko to magiri tari marito batita magere yawa na ulun na yesik na alun na mugiri apapun yang kau sembeli termasuk iti dia nalari kalau pakiri nalari toma-toma lebih ke hati makanya Nabi tak pamasir itu dia nolu kalau pamasir itu dia daripada narupa tahu angkat kasiasi tasidapi yang dena inuman na cumpa capi pakaian na madakan na malupulo mangolo piro na bola na kita surona na ta'ala maliwasan na dek panang kawan dek panang kawino malupu na madagka na yaro wattuwe dito gada mungkin nabita sida pito ande na nabita riwattuiro karena Nabi ketika datang tamunya tetap na tuana tumatama lebih ke hati dena kuwa dilucati pakitan daripada narupa walaupun tidak ada dimakan Nabi tapi nakurangi bainena maka dan ketujuh batu tanri pakai ilalan na lamari aling itu kasih na pakai di batu tapi justru apa di waktu nalana jubana na bita nagurangi di tengah na labagan na pasakit maka dan kejubana Muhammad Rasulullah melo tak balu 200 dinar ya saya 200 dinar kurang lebih 400 juta elok galukangi jubana na bita al kamanahatos sugi may gawarang parang nama hito-hito darat kerumana tapi sayang 1000 sayang dek nakilap batang napudangi atanda maka dan kadare jubana Nabi tak melo iban ko tangan na pasay kau ambil uang emas di peti pada dinar aja mutawa allan lalu ka jubana Nabi sallallahu alaihi wasallam nalina mo jubana Nabi tak naliwi pada dinar kurang lebih 800 juta nandang jubana Nabi tak aga na orang iro tomege warang parana sayang 1000 saya di nakila matanda na pak jemma riro na matabutanna na panabaca salawa kepada Nabi barakah salawai makila matanna to bude to motomalak ni hati saking bahagianya dia mampu melihat maka dia merdekakan budak hamba sahayanya maka dari andi uruta napai pakaian na nabita napai jubana nabita napanya menyamangi tanutang to malapi yang hati so itu kasia-sia imerdekakan hamba sahaya makila matang na tubote ada pasabaran na napak dapi jubana nabita riro napak kita matang na napanabaca nabati salawat na Nabi Adam marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam barakah salawat makila matanna tubuti tumotomala biyaki hati jadi yuk otomak bicara salawat yaitu salawat imay garupan na may gatoto puri ang kasalawat papalomodali itu salawatnya Jibril magi niya kali salawat Jibril pangulut tak Jibril pamulak bati salawai apa uruan langsung puri kufungan la ta'ala
maka napaki ni Nabi Adam na mahar ni na mancaji mahar na pubeni panguluta Siti Hawa. Ang kato yasini salawat na Nabi Yunus kinang kato marula-rula papinatin na masusatin na baki salawat na Nabi Yunus sumaka manyamang ipapinatin ito motomalabi yung jihadi. Ang kasalawat na Nabi Ibrahim kinang kato milojok ka na ipakya salama ang kiriwa na salama na rinag ka na balari palawangan na lalaki tabaki salawat Ibrahim. Ang kasalawa iya kunakan na di mata na tapoy batik barak kasalawa niya ka di salawa na Nabi Adam magi niya ka di salawa na Nabi Adam watun ni pancari ni hungalata la apa sulapa na mancaji rupa tada way api na angin maka yato na situngan na nales sanu atau matotar yurong masuko na apa warna na suko na makanya ka suko warna cela warna higi warna putih warna bolong. Aga makna na soko cela itu soko cela pole ko apiye soko rini pole ko way angini soko putih pole ko way soko pole ko tantay pesan na pahikmata uri na juku tak pole ko tantay urat buku-buku pole ko way na pesan tanyawa tak pole ko angini na pesan tak darah tak pole ko apiye silura apa paslang na mancaji rupa maka natunangi nur na Muhammad yana tunakada gurota iya kelahiran na curita tawe iyo jadi Nabi Adam nanya Nabi tak tapi iya ko hakikat na curita tawe iyo jadi Nabi tak nanya pengurut na Nabi Adam kaya contohnya suku aja dingan nasaba apa rupa na mancaji rupa tau maka natunangi nur na Muhammad kadua lece nur na Muhammad riwatak kalina pengurut na Nabi Adam na patapo kanukindo di mana maka disitulah dia rindu kepada Rasulullah. Maka Allah Ta'ala Adam ketika engkau rindu dengan kekasihku maka ari dua wali indolimamu pasiku pekanukunna bati salawae purana na baca salawae Nabi Adam natakuniti rupana Nabi tarikanuku indoliman na tumotomalabi yang jihadi maka rani huta al-imamu al-hattab al-ru'aini al-maliki salase di amalan na pandita riolota yung pumatangan ite bari masigige narapti asal na nabita maka nari dua wali indoliman na napasigupay kanupun na napanabaca salawat na Nabi Adam na saula itong pun na matang na baraka na purade na kanila sapat di mata na mati tumotomalat di jihadi kaya yung salawat na Nabi Adam ibacay marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam termasuk makanya guru tapahikmai ia potomatangan mengaji na engka aya irate inna allaha sami'ul basir lipang cinapot tali barakan na aga dinata na ipadapi dua wali indolimata pasigupe kanukun na yawali ngata baca salawat yang kita hafal 3 kali tasaula itu pun nama tasikar ludo cerita maka kita tidak akan mati dalam keadaan buta dan tuli termasuk itu situngan na yapong karana na bunga jadi na ibangi do cili atau na ikamokang ido cila biuna napa ibaca salawat maka dia diberutak pura dina kan nila sa buku-buku na urat na dina kan nila sa anak yan tu biasa na tu nana malumo na kan nala saan apa dina ibangi do cila atau na ikamokang ido cila biuna capat na ipalilisu salawat baraka wakka urat na buku na dina kan nila sa anak na mancadi anasihat tomatamalabi yang jihadi pada matuya tu kong katomatua tituli na kan nila sa buku-buku na kan nila sa ura kong matanangi tigbang at sinulay yorobagi dalam hati tatutu na sa bapak dongang Allahumma rabba hasihi dawati taman letu capada maka yang digultak pala dua wali pada imam membaca salawat dikatandu musapuru wa taklimu capat gemak letu yawana pala kadewe barakak nadena kana kila sebuku-buku na mati maka moto tu ya kama kita itu dianjurkan untuk ikut cindolo kina sebara lengati capak na ibaca salawat manali sukatandu sapuru rupata dinakan na kila sabuku na saurat na mati makanya anak ketika lahir itu dianjurkan asalkan telinga kanannya ipamahkan telinga kirinya mari wakka ukur ura-ura na wakka tu buku-buku na apa ia pernah wakka buku-buku ia kubang itu tahu
Jadi kada guru taya pernah wakka buku-buku ya ko bangi tahu wakka ura-ura ya ko kamay tahu makanya pun yang pas selalu tapan itu ibangi do cili atarna na sebab memang itu perintah dari Nabi. Jadi apul Nabi tak maka dia asalkan telinga kanannya ikomakan telinga kirinya tuma-tuma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Sini na tuma-tuma lebih jamaah peringatan Maulid yang dimuliakan Allah, maka membagi-bagi na sebab peringatan Maulid yang kita lakukan idolan na yawangi na mancadi wiyak katajangan na yanay si iduatan wa burang maraja ni bagi makangga na sabalan rohale na sarikuwa manginato salama riwan walino labi-labi assalamualaikum ngiririno siwali na fungalatana. Maka langkah berkahnya acara kita di malam hari ini, maka tentu kita mengangkat kedua tangan kita seraya minta dan berdoa kepada Allah memagi-magi pada ini mencari lipatan pak barakan atau pada salama siriwangan sayyidun fi dunya wa sayyidun fil akhirah. Maka langkah berkahnya kami mengundang gurunda kami Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Temlikuri untuk memimpin doa di malam hari ini. Dengan itu kami persilahkan dengan hormat. Kepada seluruh yang hadir, biar kena tawana, Doni, tidak nampak, ya semuanya berdoa. Semoga acara kita pada malam hari ini ada berkahnya buat kita semua. Amin ya Allah. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita tutup acara kita dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma Amin. wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suman mubarakan aminin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa yusal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'dina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, sekian akhir kalam. Allahumma afiq ila